di do da modin a joni timodi fo no comme yewti ko ngaska fami ko yewti non ko mi hande si tay mi jetti mbudi mi jonni tatati la waji to de mi jonnamo la fa la ko seda mi jonni mo mbudi makko hadi lan wala jetto fop mi jonnamo avant donc ko confiance ko tawna ko na mi makko ila fami joni ko mi halduno ko wonde mata woni film ka télé e radio e TikTok o yehi o wadi dum directement ka Kambel direct télévision min ko mi jetti numéro Kambel jonni tatati fari mi jetti numéro Kambel jonni mo après kanko e Kambel yehi to no woɓɓe inni lan ko amlo puusimo fiyo yow ko Kambel o wala fimum o deno salan par ce que pay kanko e nombaji ɓe ɓino probléme min kadi mi tuuna donc ɓen fof mi waɗa imbi partout donc simi fami amlo no wali monema bon je ne sais pas min no monama non si tawi woni ko amlo puusi tati non andi ɗo c'est à dire si tawi vraiment ko en ɗuman no ko si tawi vraiment amlo jaka tawata walto monema fiiɗa ɓurimo ko en andu yimɓe ɓe laaɓana yimɓe ɓe vraiment par ce que a inni ɗo ɓura e goto de heɗoga min ko tagaɗo simple goto min ɓura fof no ɓuri ɗum ok joni ko honno ma expliqué ella moƴƴa komi waɗa expliqué kon ɓe wiilen ko kanko puusi fiyo yahu toon e équipement joni accake to ɗumamina commande amlo hibbi nasi ka concert ma ɗum non fiƴƴanani ɗum non tawti kadi amlo kadi yehi haalani tattati o yaw ka concert haala fiyo tunine an tawti kadi heɗoga waɗa famodire ka télé ka Kambel ɓe wiimo tawa eko puusimo yewtugol mo fiyo yaw awa wala fimo mo denosa fimo ɓe wiilan ɗum mi anda mi tawaka par har on tuma min amlo mi ala ha yewtude téléphone a faami donc o yehi donc ka Kambel o waɗi émission on 2 jours émission o yalti hay ko mi woli ton ko mi woli ka télé ton ko ande be Kambel noddata bakay ko noddata sa téléphone o wilan Kambel fa la me yewta wiimo mi a wayi lan e lawol mi cippoto joni dans 10 minutes après si mi cippi mi nodda yo jaka ko appel normal be noddi la sa mi daaro te ko appel normal na WhatsApp même pas 5 minutes be noddi mi non téléphone mi yewti a fami voilà min ko dum mi wiya joni non ka be wini ka wanno dum don andi déjà taw ko mi hantudo ko fo o itti donc ko sabu do no jonta mo mbudi makko ni non on na sabu dum non ko yewta ko makko babe jodi yewti goy afami voilà la waji tudde mi jonna mo mo hebude buri dingi jodi parce que ko musu dan ngari ko minira wan ko labe o jeya ko labe mi jeya afami la mo hebude buri dingi jodi mais kala ko yuda ko respect tati ko wadlan ko on honno bete konko yi ka tele Kambel o woli fiyan non dum no yiwa est ce que dum no yiwa adna lanna ok joni ara be fami no abon famalde bi be ambe yey dum kanira be ambe yey dum jatira be yey dum parce que ka tele wada ko attends il ko tele wada ko ibata a vie ok yo non si on comprend attends abolo donc on va mettre pas de porte de plainte fi mo yo hono bete diffamation ko wala ko diffamation la mais ko do hande mi wada abi dem parti de lambe wilen ko fi ouais ok on avance. Oui, il a mis tout le monde après le chef. Voilà, parce que tout c'était en personne. Le roi m'a avoir des garanties. Il m'a dit que il faut que tu aies des photos comme ça là. Il va te donner la photo de il va m'aller dans les garanties. La famille. Mais donc ce problème là il arrive. Voilà. OK, donc je non question. Depuis on fait attends. Il y a des émissions, on dit il y a des émissions, on nous dit dans téléphone. Voilà, on a on nous dit dans téléphone. Wala yeo o kampo tiko de koni o hala de tant que peut-être bala ko amon depuis du me yote téléphone plusieurs fois pour te dire voilà mariage ma ko fekki mi noddu no avant dum kadi me yewti dum après dum kadi me yewti ha mi no passa ha nen mako voilà polémique ko na wade ko kanko na fi mo do lan hen tata na lan hen o bijeta ke lan ko boni o watta lan ko boni o na batalan ko boni fi an wolta ko boni ko wete no anda no ko ma t'expliquer oui parce que ko neddo mabbe yurmede bido andi mo mi wondi ko no gandama ko don e andama afami jono anko honno wawirta afami andugol goddo ko neddo yurmetedo ko neddo moƴƴo ko neddo man ronka c'est à dire jonnutugo mo mbudi makko ni sabu tunni mo yi haali piyu maado dum mani sabu mo dum ko sabu tunno an pour an ko sabu tunno yawgo le télévision jodo devant 14 millions de guinéens wala fi ma to kan ka hore mako négatif a dum pour toi dum si c'est jono ko feno man tantamo na mo war jikke dande wala andi goddo wana fi da o tigi don habi wala da habi on tigi wala on tigi on min detta watta ha ronka wolde mo ko wondi ko mi nana mi waya dum ko wondura ko am pambido si mi andi do jikku ma dum jon ko jikku moƴƴo so goddo jotta ko yeto langi de boni ha mi accepte never dum jabata ok joni baya hala gonga vraiment lan fala ala men ka gonga do quoi
Okay. Okay. Comment dirais neɗɗo waɗowoma une fois, 2 fois, 3 fois ko neɗɗo bonɗo non kana neɗɗo bonɗo non. Waɗowoma une fois, 2 fois, 3 fois si tawi ko gonga. Si tawi hara ko gonga dey. Parce que mo be ko hore kaburi mum woni wolde. Si tawi ko gonga ko hara ko wola ko laabi tati fof timmi. Si tawi hara ko gonga siri dalil no wodi ko siri hara na neɗɗo moƴƴo. Si tawi non dalil ala awatama to jide parce que hara ala ka dalil ko hay fus ko to mi. Ok, maintenant si on comprend bien, la dimboudi don non, la décidi a joni taymo di kadi non déjà fi maji dettam. Bon, ɗum ɗon ko min ko pas on concerne ɗum wona on mi wala. Non mais fala tu andu quoi. Éclairci jamais quoi. Non, ɗum ɗon ko menen yewtata ɗum ɗon so tawi voilà no tawi situation on ɗumannori noon donc voilà ɗo wawi ƴettude jonnamo après parce que déjà ko ɓurta labinde hakkude men Mais ça vient de dire. Ok, si c'est possible, wa men gadi halangol ko à peu près ko som jelu wono jelu jogi tani dam. Bon, hari ko mi jittan na ko mi jittan parce que mi ko mi yewtuno ko hay hunda la ko lati e côté makko to. Voilà ko 6000 euros heddi. Donc kadi hay cachet makko ko mi wadi mo 7000 euros. Mi haldan taw hande taw parce que wanda hay no cachet on yaade hay 7000 euros. Tati goto ala yobo mo 7000 euros nder andal fu. Afami. Voilà. Ko fi hon madame dum o resata visa première fois Belgique. Ok, donc on a expliqué non ka fait bien